Lamet amai pen sumindar pi alam arani katalon. UN Permanent Forum pen Indigenous Issue Asia Representative Fullman Chadori pen Kasa Conference Hall along Perangke amai kepha. Society for Studies in Language Dibrugarh University Difu Center Ronggimi along the International Mother Language Day Arani Catalan. Kardom Karbi Prime Tanu pen libertad bang thare harmony ben libertad dot ben arjik tha. Karbi lamet amai ben thang inkorai CRD Difu rong thang amai IMP along Sumindar P alam arani talon dunsi P alam arani Catalan kenang sot alam chethan dun. Difu rong thang Karbi lamet amai tiria mai sai hemalong thang inquiry CRD Karbi lamet amai penta somindar ang rialong pacheton dunsi somindar pai alam arani talon dun. Dun mai phu Chitro Kumar be chupahem phu amai along somindar pai alam arani Catalan kenang sot alam rap kong chunbang liladhar teron pensi than machini alang li mai ke pha alam the along pharokre sirkebra troxir kebra sirkeba ningkan pensi United Nation pen somindar payalamarani Catalan ke chengsi pusi ningje East Pakistan non ke Bangladesh along pharokre sirkebra phokebra hinia ningkan thang inquiry CRD Bengali alam ke paroijia phan kachesong padolo Laso kachesong along bangpho phan West Pakistan army atum hilip pen apsi pathilo bangpho bangphu atum apran ke damarni pensi nonanta Bangladesh along payalamarani Catalan pangchenglo Karbi lamet amai bidisar hitinat rongpi lamet po borsing arhanse bohiram inti james hanse lapen kangbura singnara tumta somindar payalamarani Catalan along chetongdun Kasa Conference Hall along thang dipa inquiry ICR ni Perangke amai kangni. Perangke amai along Kasa Konchen Bang Pankaj Deron Press Expert of Asia Representative Hari Prasad Padal Lapen UN Permanent Forum for Indigenous Issues Asia Representative Polmet Chadoriatum Perangke amai padopon. UN Permanent Forum for Indigenous Issue Asia Representative Pullman Chaudhary pen Perangke amai along Kaningje ke Karbiang long along Kebanglong Lapen Indiang bong kethenai Ethnic Festival Plikebra pho ang deng Karbi Youth Festival along nang chetong dun long apot ning sampiglo pusi alang li pen Perangke amai along ningje Lapen India Constitution along Article 244A ke tokdak dokok apot lake Indian government atum kelang ponangji akenang sot lapen nil tumahin penta Karbiang long akar I Article 244A aput hak nang cherap nang chito dunji puta alang lihin pen ningje thu फेस्टिवल में मैं सहभागी होने के लिए मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बेहतर कल्चर मैंने यहाँ कार्बी फेस्टिवल में पाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत धनी हैं कल्चर में संस्कृति में रीति रिवाज में बहुत धनी मैंने पाया मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ये विजिट का मकसद दूसरा भी है कि हमारा अप्रैल में जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में वहाँ हमारा वार्षिक वो सम्मेलन होता है वो सम्मेलन में दुनिया का सब दुनिया का जितने भी देश हैं वो देश का आदिवासी जनजातियों ट्राइबल पीपल का मुद्दा सवाल में वहाँ छलफल होता है तो वो छलफल करने के लिए एशिया महादेश से कौन कौन इश्यू है कौन सा सवाल है कौन सा प्रॉब्लम है वो मैं देख रहा हूँ उसको कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं जो अप्रैल में होने वाला एनुअल सेशन में वो एनुअल सेशन में मैं प्रस्तुत कर पाऊँ इसलिए मैं यहाँ आसाम आया हूँ जो ट्राइबल हैं जो आदिवासी जो हैं जो कार्बी पीपल हैं उनको ऑटोनोमस होना चाहिए करके क्लियरली संविधान में लिखा हुआ है इसलिए भारत सरकार मुझे लगता है मुझे विश्वास है भारत सरकार वो प्रोविज़न जो लिखा है वही प्रोविज़न अनुसार भारत सरकार काम करेगा क्योंकि जब संविधान में लिखा हुआ है तो संविधान में लिखा हुआ चीज़ उसको हम सम्मान करना चाहिए वो हमारा आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार भी है और संविधान में लिखा हुआ चीज़ वो कार्यान्वयन करना जरूरी भी है इसलिए मुझे विश्वास है
आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरा होगा। आप लोग का जो अप्रैल में, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि वो जो हमारा वार्षिक रूप में जो सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन में विश्व भर के ट्राइबल का सवाल का विषय में वो वहाँ डिस्कशन होता है। तो वो डिस्कशन में आपका कार्बी पीपुल का जो भी मुद्दा है, वो जो सवाल है, इस विषय में भी छलफल होगा। एशिया रीजन का मेंबर स्टेट से भी होगा, और ग्लोबली जितने भी वहाँ आएंगे, पत्रकार आएंगे, कानूनविद आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, ये सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे, वो सभी के बीच में ये मुलाकात होगा, छलफल होगा कि हम आदिवासी जनजातियों के बेहतर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम साथ साथ में क्या काम कर सकते हैं, हम साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारा अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। ये एक अच्छा रास्ता ढूंढने का एक निर्देशक के रूप में हम साथ में कैसे जाएंगे, वो छलफल होगा। कार्बी, मैंने आगे भी कहा कि कार्बी फेस्टिवल मेरे लिए, ये कार्बी पीपुल के लिए तो ये एक आइडेंटिटी है, पहचान है, तो इसका बचाना भी चाहिए, इसको निरंतर मनाना भी चाहिए। तो मैंने अभी भी कहा, मैं दुनिया का बहुत सारे ट्राइबल पीपुल का, आदिवासी जनजातियों का संस्कार, रीति रिवाज, चलन चलती देखा, बहुत दुनिया वो देखा भी, मैंने वहाँ गया हूँ, विजिट किया हूँ, लेकिन कार्बी पीपुल का जो ये फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बेहतर दुनिया में मैं कहीं नहीं देखा इतना अच्छा फेस्टिवल, मतलब रीति रिवाज, संस्कार। तो मैं कार्बी पीपुलों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि आप लोगों ये रीति रिवाज संस्कार में बहुत धनी है, इसको बचाना चाहिए आप लोगों को। Society for Promotion of Karbi Language pen thang thang ne pha inquire ICR ni kibipon International Mother Day Rongkimi Center for Studies in Language Dibrugarh University Difu Center along ke pamanpon aberta pherang kebet birta nangpale General Secretary Johnny Timung pen kachari pon amayalong Aluhiaman pen Center for Studies in Language Dibrugarh University Difu Center Governor Longsing Teron Tok Bangkhoya Singh Hanse Jakasa Chairman Khorsing Teron KSA Assistant Secretary Thang Singh Timung Lapen KSYC President Prakash Terang atum chetong dun pen Karbi alam kinangsot alam chithan si paripon Study Center in Language Dibrugarh University Difu Center Governor Longsing Teron pen Maya long kaningje pon ki ilamiki chipang bonang nepusi alang lihin pen ningje Reconciliation man ka lake itum Pulona ap susiting tuna la itu mah kacing tuna la itu bangun saja. Abi di siapa yang bilang bangun itu yang lagi di kucing tuna. Nang English international global alam global language. English teknik itu macam apa itu isu belum dui. La security lo English seperti France lo, French lo, Mandarin Chinese lo. Lahir jahak alam le tek anta itu, dengan alam English atau itu lah tu dia, dengan dia. Lasi lahir long kecil kini dia apa? Reconciliation. Itu tek dulu bang alam dah itu handeng pun itu bang. Itu malam bang handeng. Methar alam. Lasi lahir long si cibuja cimuti atau peloteng ke development, peace, reconciliation. Lahir. dan belum support bir tamong tan panik sina ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo nang cucut bu cepaking dan lo mati tangkalam lo ti oi cepakeng cita Madhari lo nalom car beauty parlor long discount pi bom ke kalang ma konat lo lake di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo kalang ma kalang lo ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim Claret Beauty Unisex Parlor nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy ben long ponikti facial 50% off haircut 50% off pedicure and manicure 50% off hair color 25% off hair curls 30% off hair smoothing 40% off hey hui long ponikti
Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong dapat dari pinpin ang humrig mo. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang, Teso alang, Kecho ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat bertalong wang tuna. Diput aralang sujuta klam along thang nipai kripli arni pe nipai kriser cap arni an 2019 anikan aba pli kepra po angdeng Karbi risunun so aronga je mesen exam jin pen kapachun pon thek apot difu 5 miles along kaboha kipelti kachap kangton pro singason han sepen cases amai pu kong chun bang lapen klembang pu bang pi tumpen ang parta Karbi anglo tanamas council CM lapen tim Karbi anglo atuma phanta ka churo lapen ningkang sam alam the kachepak lang berta kat news alang berta na pali kipelti asonga hin pen akeru ki piponjalam theke la pehno ke damtang February 14 to 19 an Karbi Youth Festival Karbi Cultural Society aphan nelitum kachuru ki piponji bangke la pehno la pen Karbi Anglong Autonomous Council lahin pen CMEM fundamental kachuru kipi ponji ke lahin lo insam jin pen labangso mithanga jutang ke pachun ponthek posini litum kipeltia songa hin pen alang litum Karbi Cultural Society la pen Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong team atum fundamental litum ke rupi par lo la pen singhason hanse pen staminali kat ke churu pipali lo asi ansu se kevangji 2020 kevangji phanstami aninkan kaprek kevangji phanstami lason thotsi ke pachun ponthek je phansi pen kabor I phanji phansi neletum kipeltia song hin pen matenili piaro singhasonan se hin pen stami malang letum phan puthot chuni ri ponthulo
Emmanuel Baptist Church check so lang so dipu along thang ni pha inquiry CR ni pa ni pha inquiry pli arnia ni pli abha kripli angdeng Bethel Baptist Association dingkan isek amai pi ke paman pon abirta ka news asa hemalo birta nang pale. Me and my family, we serve the Lord. Puathe pi Joshua chapter angdeng pi inquiry pli angdeng so krep hope and ponsi krep pli angdeng Bethel Baptist Association aningkan isek amai pi surihini ra kresel kep aningkan abaha ni pli aparman thang ni phai inquiry CR ni pen ni phai inquiry pli ani an ke padu ponji aphan jaimek mesen pen pangcheng pontang ro. Bethel Baptist Association aro ari matum lake Hauragat Baptist Church, Hidipi Baptist Church, Langherang Paklongkam Baptist Church, Rongmili Baptist Church, Sangti Langso Baptist Church, Canon Baptist Church, Lapen Emmanuel Baptist Church, Henlo Lapen Fellowship Trok an Chetongdun. Men ke Canberra rong ha, nili Emmanuel Baptist Mondri long pastor lo, Lapen ke Bethel Baptist Association long vice president lo. Pini pen nili tum Bethel Baptist Association, ningkan sekamai pi. Peneng lara Emmanuel Baptist Mondri long si kidupon lo. Nili tum labang association nikan sekalong batai sisi kidupon pon. Lapen ke ini ke Januari ciklo sini dupon sta peneng bangke kisman sab so nili tum kasih sagu chat pajok si review ciklo an mana kok. Dupon sta me nili tum pini pen pangceng pon pini pen pini ekoi strik lo 22 strik 23 strik lapen 24 strik an nili tum bangso conference ji. Pela bangso conference along nili tum amonduli kadu kabe monduli nerkep do monduli nerkep anta ni tum citang yerlo lapen ke ni tum monduli ang kalo ati Emmanuel monduli ang kalo gitu fellowship ta trog do labang so fellowship bangla lo pas mail fellowship dikreng fellowship jaipong fellowship habjan fellowship number fellowship lapen ke matipu mate sirube ma fellowship lapen ke nahor jana fellowship nakado ka be fellowship proxy netum do silan pangrupet pe sinetum lapan so conference pangcheng lo la so conference mono thipi gele halo netum pa phale na tum arom sita nilitum hemisi thuke hempu nearnam phasi netum ke arom ji labang so to pick and ponsi netum labang so conference panage pangcheng lo. Karbi Prime time ng lapas di kang ton pon ilon dobe thang me kurwang tu.